کمتر جمعهکی مایج بو روژا هەڵبژاترین سەرۆکاتیە ئەمریکا و پڕانیا کوردên ئەمریکی bi hîviya piştevaniya Pêtir a bi rêveberiya dahatiya Koş Kaspîna ji doza Kurdan re. Lê ew bixwe dabeş bûne di nêvbera Komarî û Demokratan de û ka kî dê baştir piştgiriyê bide Kurdên çarwelatên ew têde dijîn. سیاست آمریکایی هر دو که تقریبا نویدین بس دموکرات دائما باشتر ریپابلیک جی تقریبا وکی بس مثلا ترامپی اویدی گله که خطر بو ملت راستی از خود بیجم اگر اویدی در کبید یعنی ترامپ در کبید بیجاره یعنی او تشتی کرده های جی ده همیش بنیبد از قوت بیجم ترامپ واسایه Lê serpereştiyarê Kurdên Komarî li bajarê Nashvillê wîlayeta Tennessee dibêje ew biryara serokê berê taktîk bû. Wî got, serokên Komarî xizmeta herî mezina doza Kurdan kiriye. خو ریپابلیکن اکت برای خوابدی ریپابلیکن پتر پشتوانیا کردا کریه کو صدامش ناوریه یکمین تشت یعنی ماسترین تش بوم کردا کو او بیا کردا تایبت باشور ام قرطال کرین مثلا شوی نخوشی و درنده وکی صدام یعنی تشتکی گلک مازن بی کو بوم کردا جوشبوش باب صدامش ناور و جوشبوش دی هات سر تمام کرد کو وقت فدرالیه که کردستانه که فدرال بوم درست کرد و پشتوانیه که نف دولتی بوم درست کرد و پیشوازی کردن سرکردت کردا کردن بوم گلک مهم بیاد. Piştgiriya herî diyar a ku Amerîka daya Kurdan di şerê dijî Komala Dewleta İslamî Daişê de bû. Li sala 2014 hêzên Kurdan bûne beşek ji koalisyona ji navberna Daişê. Ji ber ku xwe bi dostên Amerîka didin naskirin, çendîn cara Kurd li rojhilata navîn bûne armanc. ئەو کەسانێک کە سیاسەتوانن لە کۆشکی سپی ئەو کەسانێک کە دێنە سەرکار و قدرت دەدەنە وە دەست دەگرن ئاوڕێک لەو زوو و زۆریە بدەنەوە کە لە کوردی ڕۆژهەڵات دەکرێت و بەرژەوەندیەکانی خۆیان ینی حەقی کوژراوی خەڵکی ڕۆژهەڵات نەبێتە قوربانی بەرژەوەندەکانی وان کە لە کۆشکی سپی هەیە. Demapirswara ser siyasetên derve di hilbijartinên 2024 de şerrê İsraîl û Ukrayna cihgirtiye. Kurd jî bêhîvî bûne û dibêjin di van hilbijartinan de doza wan neketiye nav ecendeya her du partiyên serekeyên Amerîka de. أولي قضية كردية طبعا ما يدا جمهورية دنجيخو ما يدا ديمقراطية دنجيخو وكوي موقفي دا تشهبو أفجر جهة نفسي تشتي حتى أنه كان من قرارنا دا دنجيخو بدا مكي حتى في دقيقي جبر چنكي جالك تشتيت هين وقتي دا مثلا يكشون ترامب من دنجيخو يدا ترامبي بس أفجر احتمال لنا چنكي هندك قضية شيء وناس قلنا قال عسكري من شغلي هندك تشيبون احتمال أفجر أو نبيت. Ji ber ku Kurdên Amerîka li çendîn wîlayetan berbelavin, dengên wan karîgerî li ser encamên hilbijartinên serokatiyê nakin. Dexîlê şemo dengê Amerîka.